Tobela. What man? How was the camp for you? Hey, repeat good man. Yeah. Yeah, no repeat too much. What have you learned? It was your first time at camp. Yeah. We humanely for win. Yeah, no for nagi kuma ilur no banna ba hlokomelane man. Yeah. Ene banna ba ratana. Yeah. Yeah, ene it's not odd gore banna ba ratane ba hakane. Ke ntho ile re khatsa le ya tloelega. Yeah. Re tla tsura ta bana le basadi. Yeah. So I think ntho e hloka di tshile na gore no. Monna le ena wa methara mo lefaseng. Ga gona monno ba reng ke nkutile hana di feelings. We are all human, na di feelings ka moka. Yeah, no repeat kudu man. Na ba ke pala go swima thata ba ka bona bo. Next year go ya ke tla ya make sure. Take home ya again. Take home ya ka gore ntho engwe le ngwe le ronya gore ya ga le tonya e hloka wena gore o tse action go le motho. Yeah. Integrity, it's doing what you said you're going to do when you said you're going to do it. Yeah. Otherwise, you can postpone for your entire life. Okay. If you are out the action. Someone else what are they missing? Hey guys, you are missing out. You are mental therapy. Yeah. Claro. Ka weekend. Thank you.